Fatal fatu lo Samoa Entertainment TV mai Samoa le nei fo ia so fo. A mai so ta po inga tama matina matua. Pela ho mo mai ai tatu fasalonga le nei tu lapo America, New Zealand, Australia, Tutuila, Samoa nei, malo le soifue o sinen fa. O le masina le nei e mana tu ai pea le telo tina Samoa wa mali liu ono le ngase o le kanesa. Ai mai so le kanesa o le susu sa i tulau. Ma wha awa wai lava ona wha manatu pea le pink taupa. Pei foi, ona moli mawina ai le vai asa le neil wha mea alo whatu iai el faltupe. O le ANC ro le se fulu wa feta la i ngā ruenga wha la wilo alamtanga ruenga o le soifua maloloina. Ma talia ina ma le whaftai el minsta alamtanga ruenga wa lasi i to manga ta fito sele sele. Ma ia sa unoa i le mai ai o tāpenanga o le First Cancer Control Policy and Plan for Samoa. I sa ilinga, a le Atamua News i tina ua mali liu le kanesa o le susu, sa le ngata ina fofo i fofo Samoa, ai na abatu foi i le fale mai, ai ua tuai lava tonga fitinga. O se mai e ti ngā tele ma polonga i la ngona o tina ua mauma waiso i fua, ma motu si ai maafutanga ma whanau ai o ainga, ai mai se lava pe ao o mai ile masina le nei o ke topa e wha amana tuai le aso wha apitoa o whanau ai wale aise tina o le ainga ua maliu ona o le ka nesa o le susu. Ua silia le ono sifulua feta la le saol faltupe le ANC di ana fsosoani talo na wha abae mai le nei aso taua mal wha la wilo le tunu i ngā ruenga le sosaieto le ka nesa i Samoa. Tala tuli loana toi tolo atu le whaala poptonga o Samoa i California le malanga mai le fas, molo naso whanau le vaitaimi o le opisi o mātua ma ainga le tāpenei nol toi foi o whanau i a onga ai o whonotanga i California. I le whonotanga na awai atu i eisui o Atamua News i California na whaai ngā whono i nai le tālsanga i tu atu i a November o le tausanga nei le malanga mai le fas lea ua se solo i lava le nā wha moe mo le masina fau. Ma whapena, o nā si ai isi stete i tuatu i mātu e au fia i mauta. Ua whaamaunia mai, e le fionga i le taitaifono o le fās la au le mali e toa pula tai vau le watea Fosi Schmidt. Ina ua fasilingia le malanga mai a Amelika le masina fau. Pei tai o tāpenanga mo Australia le masina le nei, lea ua whaamaunia mai le saunia e le ekalesia le Yesu matulimanu i Victoria o le lotu whaaftai i le atua. E wheiloa iai, sui le malo mal mamalu o Samoa i Vitoria. Ta ual whawhengainga o le Yesu le matuli mainu, Reverend Dr. Freddie Soalo. O sauni melpone tali malo le malanga mai le malo, le fast party, e le aso sultasi sulua ma le sultolu. O le vaenga o le malanga le fast i Australia, au ta pena le fonotele le chakam, e umane lava, ai whaato ausu le fono, muliane le masina. Ua wha mawina foi o le umo le chakam wha to amalanga i Amelika ma wha umane i New Zealand le masina fo November. O le saminga o le aso whanau tolu tausanga o le whainga malo ma sa ili aisa seleni e whauai sona ia lava ma o tatu mau. O lo wha foe mai ana whono tanga i le taiminei i le mota Samoa na whanau mai ai. Sau no la auri lo avel wha taua i taimi awa noa o Samoa i tunu i whafo wha pena foe on avel wha taua i le whono tele matali ngā māloa Samoa le chokom. Ua tino mai se tasi o atina e tele le mālo i Savai. Ua o se mitanga le minista o mtanga ruenga le soifua malolo ina e fionga malasi lua pito whanua to manga ta fito sele sele. Ilana sauna ngā loa ia e tatala i le tūnoa. Mo le mauta ngase o le mali e toa tanu mawhili le lua i tua sivi. O le taunu unga lea o fale mai whaaitu mālo i salafa i ngase ti ngā ina a o le i whaase e mai. I moto tua ia pia. O le fale kuka po le tūnoa e tasi tesimal wha miliona tā la ua maea na fausia e le Swatch Constructions Limited e fitu masina o le ngā ruenga. O le fale iei tonu potu mapaenga SS e tal whea ngai mol kuka ina o tau mafa e pe o ngā umu o le aisa o le kula o le potu e te wai o loa tau mafa. Sa unoa le whingole minister na ua talaloa ia le tūnoa po le fale mo le ngā saseina o me tau mafa. Mo le fale mai tua sivi le aso ngofua, le aso tolu se fulo o setema, o se moe mitinga waleba, o le fausia lea, o se umukuka wha apitoa ma wha atotonga ia mawhai lava na ngā sese ai, ele au whai ngā ruenga wha apitoa,
O lo o iai to mai ma le angava ai me tau ma whapaleni ma le soifua malolo ina le lei. Ina ia mauti noa le soifua le lei ma le malolo ina o tau mafa ai whaititia me ai whalai. Ma tau mafa o lo o tele ai le ngao. Suka ma le masima e pe o le fish and chips, whasipovi masima, ma kukanga oa mai whale ainga ua whaatele ina ile tino puta ma le toto ma walunga. Ma ia whaataua le mama ma le lelei o mea ngā sese ai tau mafa mō ngā sengase. O le umukuka na whaatupe lava i tupe whaasao po savings mai le paketi a le mtanga runga le soifua malolo ina i lalo le Special Purpose Account Fund. Inisi o tala, a o tāpena Samoa le whanotele le chokam, ai ua whaalau iloa mai le whaltupe le BSP i le taulanga o Iapia. Lana fsosoan tupe i tāpena ngal malo wa mai a tau awatu i le fiongal pāle mia fia mena o mi mata afa. Le siaki e tolu se lau limas fuluafe pauni, po o le tasi le miliona lua se lau limas fuluafe tala. O le fono lona lua sulfitu lea, e awai mai ai ta ita i e limas fuluono mai malo le tāpulenga Peritania. E tala noa ai mata upu mo le leanga ilu mo malo uma, malana mautau ave, o le One Resilient Common Future, Transforming Our Commonwealth. Mai le asolua tasi e le asolua ono le masina le nei o kitopa i Samoa. E whamtalang whaalawa i tele mai le whaltupe le BSP. O sauno ailo na pule sili BSP Group CEO Mark Robinson. O le seleni watu inatu ia Samoa mo tāpenanga o le fono. E una ia i awanoa mo le whaatupuina o pisinisi. Ai o le mana onga o le BSP. E whaawawa i pētulanga le leil te mau ainga. Ai o whamanuianga mo tātou tangata i le Pasifika i saute. Whata siai ma whaapaanga ai o awanoa mo whatawa inga. Ia tunu e limas fuono lo awai maili nei fontele. O le vaianga le CBF, o le ata ita ia, e le Samoa Chamber of Commerce, i le asolua tolu, le asolua wha o kitopa, whaatal noa e aunga, i awala e mawai tupe, ma le whaatu mawina ai o le tupu o le tamau ainga. Ma wha au popoai e le BSP, leisi miliona tala, mo au aunanga tau teo ngā tupe, taimi o le chokam. Tala tuli lo le lipoti la tamai le whalamai, ngase o le dengue fever, lea na pepesi ai vai taimi o Aparila i Samoa, e o atu i a me o le tausanga nei, ma whaititia mai ai e o mai nei, i lea lipoti o le aso lua le masino se te ma lea na ngata mai ai whaamaumaunga, e na o le ono i la tau na whaamawina le a fia ia ungo le dengue fever, e au fia ai le vevela whaawau, mo le lua aso pe siri atu, whaafau po le pua ai sa itulau, ti ngā maso po so ono iwi, ti ngā le ulu matua mata, pata o le tino ma le piliki. Pei tai, i le ngasa o le flu, e o atu i le afe se lauwa luiva tangata whaamawina talu mai le aso lua o setema, ia afianga o le manava, o le fiva, ma le tale. Whaamaumaunga tangata na o atu i whale mai ma afianga o le manava po le severe acute respiratory infection le SARI, e na o le tofitu talu mai le aso lua o setema. O aunga e au fia i le fiva ma le tale whaawau, e mana o miai o na tau fia i le whalamai. Ai o le manawa tata e o atu i se lau sifu lima tangata no o atu fo i le whalamai talu mai, le aso lua o setema e tu saim whaamaunga. O aunga e au fia i le aso ato o tafi le manawa tulau, o whaautuaina, e le mtanga luenga le soifua maloloina tangata lau tele, e whaawau na whaamama whaapuna mai inu, ma mauti noa e ma male tu noa, ma mea o loo wha o ngāle ngau singa o tā mawha. E wha moe le lofo le tua tātou tui whiro, e fo i leso a tai au se wha o poponga, ai ma wha o tai tuai i le Wendy's Design, mai funga lei, mo le wha la e.